Attention TV so anamene wo ede enhia enne na ne nyina enne se video bia beto dwa ka me akoye se evangelism apart chire mu akire se wono de ohia Rev Owusu Bempah achew pa bia obia ntena ne ba bi obia woni wo obia woni zone obia woni getwo na we ana ye nyina ye nim se video bia anasa se bia trend se Rev Owusu Bempah ne boys ekopie mu wo na Agradaa aso ya emu ketetuo ne sekan no eno anene ma me ngege ababonten abaye reaction e dey fa video so a trend say evangelism apart chire mo no de o hia Rev Owusu Bempah echeopa ebia yenko tie ngege na so ansa na ne beka wo say number ne 0548302985 ni na University Foundation yenko tie eba eti wo ana wo ba mi fie be peace ana me se me ni peace bia yo eti wo ana wo ba mi fie ka se ubepe peace ana wo ka se wo ni peace bia yo ana wo start ye play the victim role ene audio abeto ni video abeto abonte kire se Rev Owusu ne Bempah ne mane wo mu kura na wo titi moto so na ohene no papa ni nim wo mu na ohene no ka se ne me mame nkura na kam ho ama omo de akonkura na sekan ene abuba shekula nkuta wo mu enso ebepem ne yetimi ma enya enipa atne media so video ni the media so yetimi taso nya nipa wo media ne so ema ste wo mu kasa na papa ne mano na etuo ene ma akuta wo mu yenya blogger ba kokora ma ne me postu se na na du ba chire gina we ma wa na gina we matata na gina we krobia na gina we oma no mu timoto so na wo hene no de ne ka papa ho se bia se mu feel comfortable ha se mu ko ma me ni fia omunie oma no mu timoto ne so no mo timi enya bibia ntwa no o se mu timi twa Agradaa boy no na ne hye kaka motobi sa kaka motobi na bi hye police fo no emo mo de call hospital ho anajo ekwakofa papa no na obia ni babia sa tam no wo mo de papa no ekọ omunim sa tam babia ni akofa papa no ekọ yusu BA number we e de papa na ekọ ena yenya omo madwini mu oha. They call themselves they are educated. They call themselves that they are journalists. But journalists are omuntimi nyenhwehwemu. Entimi nkuta evidence nka say mami etibusa ho se mami we koka asem we say obi di mapa ni tuo abane wo court. Na court to see proof video na etuo kuta obi mapa kuta obi no. O common sense nkyira wo say judge entimi ni asem no. O common sense nkyira wo say judge na odi asem no. Ana attorney general emeji docket ni nkoka say mami kase tuo kutankofo papa iso say okọ for peace mami ni video da bontinsam mo ba se me ma mu peace na mama mo na kwase mema na no mo tititi moto so no oba ya na wo video mu a udi wo matam kwase amanka do se nani kwase ka wo ma no mo titi moto so na obi ba be peace na so mani peace na wutimi gina bronsan so eye ayampia e de kire wo mo a omu huru se kromfo ahya wo maame wonya kromfo kire yen se wo mo na omutiti moto no so no ohene ne enkola no na omutiti moto no so no wo mo se wo ya ahya wo onya ahya wo oba mama me di pizza woni Eric na wo no enya woni Eric na tie ana ni mama pizza made pizza ha enya one about social media be kan wo life ekwan a woni be ma tie ukọ wo ba ye no sa age wo tutu ni jantre ni ahyawo onya krofo na anu ya me confirm se kro no a wabo woni apolisifoɔ ne Ghana mpanyimfoɔ bi na eti watoto mu cars onya krofo
kromfo no ni hu na no mu ba untutuo no kwasie omo ba ye na omo ka so be ma peace na abra won ase e na omo settle mata no na wo ba be si oba akukọ nyini wanye nyampia toto nyampia nkyere wo mo a umu wujina bronsa so na wo to mane boys no wujina bronsa so na wo to anyampia mane boys no and a boys no so starting say who ashawo and no what the back statement ah that's a me buafu na panyini bi aso me nsa me mla me enseteo ka hunu seteo abufuo ne wo mimu me bana sumudua mu na still ujira ho na wo to anyampia still be say huru makoma enso akoma na ujira soro ne so na huru sibra sini bebide gate no mumpia mumla mumye gate no na mumla fia ha anyampia na wo toto no papa ni nyina papa na ensi fom papa na kura bia anyai omo ayi motofo na ohene na yi wo mo no and the status our yampia na woto no wo mo tubi diabo omo tubi omo to twa yampia no di wo matem no musu di wo matem. You want to pray victim here urefi sa video we so de aka asama na urefi o de aka asama na urefi kwasia yenya kwasia jimi bia betra say o ko say wo pe peace ni edidi watem kwasia obi abasa ye peace wo so mani peace wo gina ho to ayampia triste story na ohene nkrofo no anso etutu bi mawa na se papa no afri abetra na asole dem o kirechirem kwasie na dia wono no free police se police station onko o se wo ye mienu na ye ko adeti na o se me nko an ye frɛ me ma me ba anu di wo ka sa wo ma Samosa threat na mo de ka samo de a how many years even as somebody wo court to kura no how many years na mami we da so ti social media threat nipa asamni wo court na mo ka threat no mo ka sa asese bia mo ka threat kwasie wo yi nyamesu eyi bonsamsu efiri nipa mu a ensu kokko wo bi anum oba abesia tena social media 2 years atumi amani movement akọ bufu ncha woro na tade video no oba abesia amani movement akọ puapia bebreka eprepra oba abetie timi di movement timi beka say e ka me ma mi movement ne kisi pepra ma enkofo ne nsan free wachi na ka behunu na na du bachi ba bia bachi mi bia dwane oba abesia engege anya kotene ne ede ebaya na ha attention TV, so keep subscribing, follow on Facebook, like, comment and also share to be the first to get the videos na notification about emame me that's it macro.